Okay, good morning, everyone. Thank you of joining us in the International Scientific Webinar 2025. My name is Wee Pekin. I'm Science Officer from Hospital Sultan Bahia, Alostar, Kedah, and I will be serving you as a moderator today. So today you will be hearing a presentation from Puan Rosita Abdullah. The title is Method Verifications, Ranking Areas and the Issues. But before we start our sessions, I want to take a few minutes to introduce our speaker today. Puan Rosita started working as a biochemist since 1998, and she taken her master's degrees in clinical biochemistry with the molecular biology in 2004 from the University of the Surrey, UK. And she working at the hospital Sungai Buloh for 27 years. So let us give a very warm welcome to Puan Rosita for her presentations. Thank you. Assalamualaikum. Sekejap ya. I share the slide. Can you all see? Boleh nampak tak? Boleh Okay. Can. Sorry. So okay, Bismillah, selamat pagi dan Assalamualaikum to everybody, and selamat berpuasa untuk hari ini dan hari akan datang for the Muslim. So pagi ni saya nak cerita sedikit about lacking areas and issues when we perform method verification. So kalau ada soalan, I think kita ambil akhir nanti kan, Ui? Okay. So okay. Nampak soalan-soalan macam the issues, benda-benda yang selalu kita tanya kan, those sound familiar kan dekat dalam lab. Kita nak validate ke, kita nak verify ke, which experiment should I perform, and then for method comparison, which method yang you nak pilih sebagai reference method yang nak duduk dekat part CX tu and the issues are like sample you tak cukup, okay. And sometimes ada mungkin isu juga, maknanya bila kita buat things kan ad hoc kan, probably for certain kits yang mungkin dekat microbe vendor tak boleh nak hantar kan, okay. Dia hanya boleh sebab dia dah order, kita dah tahu dan tak cukup, okay. Berapa banyak replicates kita nak pakai, and sometimes you nak buat benda tu cepat because you need to run the new kit ataupun analyzer and you don't have time. So maknanya boleh tak nak buat sekejap, cepat-cepat nak buat dalam 2 hari. And then analysis apa nak pakai kan, nak kategorikan benda tu outlier ke tak outlier. So ada banyak isu ada yang kata boleh tak remove some of the findings, okay, some of the results, some of the data sebab nampak tak cantik. Okay, and the most significant one, I think sometimes people ask, kenapa tak suruh vendor buat je so kat situ memang tak boleh, jawapannya tak boleh sebab kat situ mungkin akan ada isu apa, impartiality, okay. So why do we always encounter this? It's because there are some process So kalau you tengok kat situ, step 1 sampai 6 tu ada
ada step tu banyak isu, but ada some tu maknanya tak banyak sangat. Okay, we go through one by one. Don't worry slide saya tak banyak, ada dalam 30 je. So tidaklah ambil masa banyak sangat. Okay, let's look at the first one yang selalu kita jarang buat, iaitu plan. Okay, so pernah dengar kan? If you fail to plan, you plan to fail. So kat sini memang ada isu, therefore saya nasihatkan sebelum nak buat method verification tu plan awal. Okay, so the issues are we don't plan at all, ataupun kita plan sikit-sikit, ataupun kita langsung tak buat dan kita leave it to the vendor. Maknanya vendor lah yang plan, vendor lah yang buat everything, so kita semua hanya terima report sahaja. Tak boleh macam tu. And the second one, we don't gather enough information beforehand. So nak plan, mesti ada information. Okay, kalau tak ada information, nanti saya cerita what are the information. So macam mana kita nak plan betul-betul kan? So make sure you have those in hand sebelum you plan. Minta dengan vendor the details and then sometimes you boleh dapatkan macam guideline pun nak kena dapatkan. Okay. And kita tak aware, we are unaware that we plan poorly and wrong design the experiment. So dekat sini kadang-kadang kita plan tapi kita tak aware yang apa yang kita plan tu sebenarnya tak berapa okey, tak berapa betul. Okay. And these are the things semua from my own experience and also experience buat method verification and also experience auditing labs. So saya summarizekan semua dalam apa orang kata talk ini. And the fourth one, we do not understand the assay characteristic and sample requirement. Tak tahu maknanya untuk eksperimen tu berapa sampel nak pakai. Kita tak tahu assay tu macam mana kan. At least kita kena faham maknanya linearity yang ni sampai mana, untuk maknanya the lowest reporting range tu untuk LOB punya eksperimen boleh tak kita buka sampai kita dapatkan lower than the LOB. Kan some machine tak boleh, ada some kena request baru dia buka, so you kena tahu. And we do not communicate our plan effectively, hence miscommunication happens. So yang ni maknanya bila kita buat method verification dia bukan seorang aja buat kan. So definitely maknanya masing-masing ada tugas masing-masing, but you have to have maknanya coordinator seorang yang coordinate everything. Dia bukan satu projek yang mudah ya, therefore maknanya dia memerlukan satu coordination yang bagus. And kita juga tidak pernah anticipate a risk masa kita buat method verification. So, bila dah buat tu akan ada lah macam-macam risiko dekat situ kan yang berlaku kan. Tu kalau boleh, at least kita boleh anticipate some risk dekat situ when performing method verification. Okay, contoh ya, you nak buat study, precision study, cukup-cukup aja kan, minta QC banyak tu. What if maknanya dalam satu hari tu semua data nak kena repeat? What if the whole experiment you kena repeat? So you kena gauge berapa banyak reagent nak order, berapa banyak macam kalau consumables nak order. So those things kena take into consideration ya. Okay, so having all these lacking in issues, what should be done? Okay, number one is to get all the information ready before you plan. So contoh, what are the information that you need? Those are assay parameters. Assay parameters tu memang kena minta you, but sometimes they can summarize it for you. Minta yang summarize punya pun baguslah. Okay, you need upper analytical measuring range, the EMR tu ya. And maknanya dilution macam mana, okay. And also all these details lah untuk you verify. So you also have to know maknanya what are the calibrator concentrations, the point, the ya. Because why traceability ni penting? Nak buat method verification je kan?
The reason being, contoh, kalau you tidak ada apa ni, linearity kit untuk buat linearity studies, and sometimes manufacturer bagi you material, maknanya calibrator yang bukan actually-nya apa tu sama dengan apa yang you analyse. Biasanya kadang-kadang for a simple one kita ambil calibrator of different lot, but there are instances that sometimes they give you a different one. Yang menjadi masalahnya bila latest tu different. So dekat sini result you akan jadi bias tu memang sangat-sangat besar. So you have to understand dan kena tahu the traceability. Okay. QC concentrations, berapa level, okay. The assigned value, maknanya dapat ke assigned value because as you know target value, kalau you bersandarkan hanya kepada target value, sometimes you don't know masa dia assign dia target value tu, they are very change or sometimes mungkin ada, maknanya the target value tu. So in that sense, you boleh ambil assign value daripada peer. Okay. And you have to the QC stability. Bila you nak buat precision study, must stable. Kalau you dapat QC yang tak berapa stable, so takut-takutnya maknanya the apa orang kata, the component of the instability atau precision tu akan QC yang tak stable tu. So this one you need to ensure beforehand ya. So macam QC concentration, get your macam apa pakar untuk tentukan maknanya whether this adequate or not at the medical decision they make. So katalah QC yang you sedia ada tu tak cukup, then you have to mungkin top up dengan target QC yang lain. Okay. Mungkin if pakai first party untuk precision, then you have to get other QC lah yang cover that concentration. Okay, manufacturer claim, supplementary claims. Yang ni kadang-kadang untuk precision tu dia ada bagi supplementary claim. Tapi claim ni review juga ya, because dia claim yang memang sangat-sangat besar dan dia tidak clinically fit for purpose. So you have to review yang itu juga. So APS memang kena review sebelum tu. Jadi APS awal, bukannya maknanya akhir. So at least sebelum you buat tu dah ada set of APS. Katalah macam those yang memerlukan APS lah, macam method comparison kan, definitely you need to get the allowable bias kan. So for those yang compare dengan manufacturer claim tu tak ada masalah, maknanya yang tu you boleh ambil manufacturer claim saja. Okay, linearity kit assign value. Sometimes using other software, you have to know how the concentration is being determined either by dilution ataupun by mixture, because nanti some software dia akan bagi tahu you kalau macam is by serial dilution, then you can plot dia cross zero macam tu And the assay instrument limitation, where the result of the less than can be assessed, macam saya bagi tahu tadi. And whether you need certain permission, sometimes you nak kena tulis email orang nak mohon dia ni sekejap tu So this kind of dulu, probably waktu training tu find out dulu siap-siap lah kan. Okay, and termasuk jugalah keadaan information. So the second experiment. Untuk design ni maknanya kena tahu dulu apa performance karakteristik yang to verify or validate for each test. Okay. And when designing, ensure enough samples or replicate for adequate statistical power. Kalau tak cukup, nanti kan tak valid pula you punya keputusan kan.
And some proprietary software tu dia ada contoh macam mana nak key in data. So daripada situ actually you maknanya untuk eksperimen ni dia macam mana. For example saya pakai analyze state untuk method verification yang baru-baru ni. So macam for limit of limit of blank, limit of detection tu they have maknanya templates, maknanya you kena masukkan kan, and the data actually macam for blank in it like macam 60 sampel macam tu kan. So sebelum tu tak tahu kan, saya dapat the software tu much later. So kita tak boleh nak buat betul-betul lah. Okay, so planning about that important and also how much to know masa tu. Kalau masa you ada banyak masa, tak ada masalah boleh pakai macam-macam design yang memerlukan mungkin you nak buat in 20 days kan. Tapi kalau your time is short, maknanya then you have to go for design yang orang kata boleh cater for that time. Contoh macam nested design. Nested design ni kalau you biasa yang CLSI tu lah ya. So the CLSI tu 5x5 kan, 5 hari. So you you ada 5 replicate and then for all the levels kan. Okay, so saya akan terangkan sikit about the nested design dengan the simple designs and its relation to the false acceptance. Kita tak boleh kata maknanya hanya nested design boleh digunakan kan. Simple design also is useful Okay. So eksperimen mana yang nak dibuat dulu? Biasanya kita akan buat precision dulu kan. And yang lain-lain tu mungkin kemudian biasanya LOD, linearity tu kita buat kemudian sikit kan. And also how many decimal point for the data. Ini penting sebab contoh for detection limit capability tu macam limit of blank, limit of detection tu semua So untuk itu kan dia at a very low concentration kan, close to zero. Jadi you tak boleh set dia punya detection dia punya unit decimal point tu sikit ya. So maknanya sebanyak yang kalau boleh maknanya 4-5 macam tu kan, to show the variation actually dekat of the data. Sebab kalau tak ada variation tu nanti you cannot get the distribution tu tau, untuk you tentukan betul-betul dia punya LOB dengan LOD tu dekat mana. Okay, yang itu set siap-siap lah maknanya berapa kan, and get the vendor punya help to set. But sometimes mungkin ada limitations juga mungkin memang tak boleh. Dalam hal yang sebegini you all boleh ambil the RLU data maknanya the RLU value tu adalah value yang yang instrumen baca and sebelum dia convert into concentration kan. So you can use that for punya method verification apa nak pakai QC ke, linearity kit ke, and of course patient sample and sometimes actually you boleh beli saya bagi tahu ni sebab mungkin ada yang tak tahu you boleh beli past EQA samples at a much cheaper price lah. Dia contoh macam cycle tu dah habis balik that EQA sample and kat situ dia dah ada target value kan, and that is useful untuk you buat macam accuracy study, because sometimes you cannot do method comparison. Okay, so method comparison ni untuk kita tengok accuracy kan, whether dia accurate atau tidak kan, nak tahu bias ke apa. So ada limitations. Bila ada limitations you can use that but you kena plan awal lah untuk beli EQA samples ni, maknanya kena bagi tahu dengan EQA punya vendor
ni you nak beli kan. So make sure benda tu sampai sebelum you buat method verification. Okay. So ini contoh contoh data. Actually kalau macam let's say kita tak set early, actually decimal point tu tak berapa cukup. So mungkin data kita akan boleh jadi macam ni nampak kan dia punya distribution tu yang ni dan beza yang dekat sini kan. So ini pun mungkin sebab tak cukup sampel lah. So at least you have sampel yang cukup, then baru you get a good representation of the limit of blank and also limit of detection. This one actually kita boleh juga verify blank limit of detection ni. However, kalau verification kita fail, kita kena estimate. Kan? So maknanya kat sini you kena plan lah, maknanya adakah you nak buat macam the verification with the 20 samples saja dulu and tengok yang mana fail baru you collect balik data ke, ataupun macam you nak buat estimate tu terpulang pada lab masing-masing. Okay, so it's good experience actually to do and estimate juga Okay. About the precision study, about semua apa verification limit. Okay, untuk yang pakai CLSI biasanya ada apa verification limit, maknanya katalah kita punya ni repeatability, contoh kat sini dia kata 4.01%. Mungkin dia punya claim tu adalah lower than that lah. Tapi you tak meet the claim, tapi you still meet the upper verification limit. Okay. So and when your result is less than the upper verification limit, this is actually to reduce the false rejection. Kalau tak, maknanya lebih saja daripada claim terus reject, kan? So untuk yang ni they introduce to reduce the false rejection. Okay. However, dia ada lagi satu false acceptance. So maknanya dia ada risiko, maknanya bila kita introduce the UVL, maknanya kita akan accept the findings, maknanya kita passkan dia, tapi actually dia tak okay. Okay, so benda-benda tu matters and that thing actually depends on the design. Okay, this is a paper from ada Loziping and ada beberapa orang lagi. Okay, it's published in American Journal Clinical Pathology. You can look for this paper and baca because actually the design matters. Kat sini lah yang saya just nak sampaikan pada you all adalah, maknanya kalau design yang sebegitu, false acceptance rate akan rendah. Contohnya macam ni rendah, tetapi maknanya you kena compromise on the repeatability pula so ada beza that is why maknanya designing the precision study tu mengikut keperluan. Sometimes especially for those dekat dekat micro yang tak ada, macam sampel susah nak dapat kan, and sometimes kit pun tak cukup. So you really have to design in a short time. Contoh, I nak kena pakai juga benda ni minggu depan sebab yang lama tu dah tak ada. So you kena design betul-betul. Sorry, putus-putus ke? Putus ya. Sorry, I nak tanya, clear tak? Putus-putus ya? Kalau putus-putus saya tukar saya punya. Ini okey? Ya, betul-betul. Okey, sekejap Saya
Sekejap sikit ya. Betul-betul tak best juga Sekejap Tadi looks okay. Minta maaf ya. Sekejap. Okay. Mungkin dia lain tak apa dulu. Dah Sekejap. Can you all see the slide? I nak kena share balik lah. Share. Boleh nampak ke? And can you hear me clearly? Boleh Zakwan, okay Alright, Alhamdulillah. Thank you. Oh, sorry Jadi kita dekat mana? Okay, let's start with the sample. Belakang tabir tu adik-adik saya. Okay, ensure the PIC is competent So maknanya benda ni quite subjektif juga bila kita kata competent and train. Sometimes training dah bagi banyak-banyak kali dah bagi tapi training tu macam tak efektif kan. So mungkinlah juga dekat situ kan. Dan lagi satu mungkin sebab itu kan. So dah memang susah lah orang kata So training need to be planned ahead way before conducting the MV to ensure PIC is competent, not only on how to run the MV but interpretation of the findings, especially for the PIC who endorse the report. Okay, contoh kalau PIC yang endorse the report, kalau macam tak mungkin tak berapa mahir sangat kan on the technical tu, maknanya can get advice. So maknanya the coordinator ke need to advise appropriately lah on the technical kan, because eventually it need to be endorsed by maknanya a clinical personnel yang faham on the clinical significance benda tu okay. So if not, katalah kalau tidak ada training, so it's better that you can prepare outline dulu and have clear briefing on how to perform the experiment. Ini penting So maknanya dah ada outline. Okay, contoh precision, design macam mana, siapa yang nak buat. So brief everybody and how the data should be collected, nak masuk format yang mana, graph apa nak kena plot dulu, and then software ataupun format nak pakai yang mana, tu semua kena buat awal kena brief. And you have to identify one coordinator. Biasanya apa the mana-mana officer janji, maknanya dia tahu and all the PICs for the eksperimen. Dia tak boleh macam siapa yang nak kena buat tu you tak sure dia ke. So nanti miscommunication, takut benda tak siap kan. Okay. And you need also to have active engagement dengan company punya application specialist because waktu kita buat tu mungkin ada isu-isu yang dia pun boleh bantu juga tapi tak boleh leave to them untuk buat semua sekali itu memang a big no-no tak boleh. And monitor and update progress or
issues. So maknanya this is the task to be done by the coordinator and also di PIC maknanya kalau ada anything kena update lah kan. Okay. So that is on the plan. Now kita tengok dekat preparation, because dekat preparation ni pun actually ada banyak isu kita tahu untuk method comparison tu sampel selalu tak cukup. So untuk yang ini collect jauh sebelum kita buat kan, sebab kalau tak kita punya sampel tu especially for rare concentration, what you can do is maknanya you dah tahu concentration yang biasa dapat, yang tu tak kisah lambat pun tak apa kan, concentration yang jarang dapat maknanya leave a note, maknanya untuk concentration yang daripada value ni sampai value ni maknanya yang tu kena collect awal. Sebab kita nak pastikan kita cover the measuring range tu ya. And also the next one is sample integrity that were not ensured. Storage condition. Nampak biasa lab semua dah kan, under storage semua comply kan. So yang tu tak ada isu. Tapi ada satu isu, hilang. Sampel dah collect hilang. Kat situ kena beritahu maknanya benda ni untuk method verification. Perhaps you can label lah dekat situ janganlah orang terbuang you punya sampel-sampel tu ya. And the next one, data analysis format that was not verified and ready for data input. Yang ni penting ya, sebab most of the data, kita sometimes kita pakai format yang dah orang kata yang dah ada formula semua dekat dalam Excel tu kan. But kita tak pernah verify benda tu And this one dia ada di dalam standard kalau nak lebih jelas dekat dalam essay dulu. So maknanya for this format kena verify dulu the calculation ataupun cara nak verify sometimes you boleh calculate manual ataupun you pakai software, you dapat apa and then with that format sama tak you dapat. So kalau macam sama so maknanya consider that one verified lah. Kalau nak verify untuk satu bolehlah minta tolong siapa-siapa yang ada SPSS kan, siapa-siapa yang ada macam analyze state tu boleh pakai then boleh verify But don't forget to document you kena tulis dekat situ verified by using analyze state on whatever date siapa yang verify tu. So once is enough lah. Lagi satu is that issue last minute baru you tahu bahawa linearity samples tu you kena kongsi pula. Kadang-kadang manufacturer ni dia vendor dia tak bagi tahu kan. Kita tulis dekat dalam kita punya spec maknanya to supply linearity kit. Tapi lepas tu dia kata sebab benda ni dah tak ada dah, maknanya memang kena share juga dengan orang yang buat ni kan. So itulah kita punya risk yang kita kena anticipate kita kena tanya, kena clear dengan manufacturer, you nak bagi I ni sampel ni sharing ke I punya seorang sebab bila dah buka tu as you know dia ada integrity issues. And low concentration samples that was not available, maknanya untuk sampel-sampel yang rendah ni kita tak cukup masa untuk collect dia. So sampel itu tidak ada. Kena plan awal dekat sini. So maknanya untuk method verification you dah agak you akan dapat instrumen dan you dah start kena plan maknanya months before tu dah kena plan. And instrument maintenance or agent log change performed in the midst of experiment. Yang ni pun kena plan juga sebab kita tak nak macam tengah-tengah you buat eksperimen tu precision you buat 5 hari. So tengah-tengah adalah pula you nak kena tukar tukar lamp lah, tukar apalah. So make sure benda-benda tu kena ensure dulu. So those are issues dalam preparation. Ni benda yang common ada banyak-banyak isu lain yang mungkin saya tertinggal ke apa kan. So what should be done? So get the materials and samples ready.
So for QC material untuk precision study, was the level suitable? Nak tambah lagi concentration atau tidak? And then on the stability. Yang ni kena find out dulu because itulah saya pun ada experience yang some QC actually tidak stable. So bila tidak stable tu dia menyebabkan airnya CV tu jadi besar. So definitely you don't want that kan, because kita nak verify ni. So we need to ensure that the instrument is performing well. Kita tak nak ada contribution in precision tu daripada kita punya QC sample. Okay, for method comparison, keep sample with difficult concentration, very low or very high, ataupun some rare concentration. And then for linearity study, was the linearity kit available? Was the target value assigned for the method available? Sometimes you ada linearity kit, tapi kan you tak ada the assigned value. So you kena tanya dia, ada tak assigned value for this my machine ni? Kalau tak ada, tak boleh guna juga kan. So kalau linearity tak ada, then you nak pakai apa? Nak pakai patient sample. Macam mana you nak dilute dia? You nak buat mixture ke? You nak serially dilute dia ke? Kan? So kalau dua-dua tu tak feasible, so macam mana you nak buat? Minimum mungkin you boleh pakai calibrator but of different lot. Itu minimum. So okay, for detection capability maknanya LOB, LOD, LOQ, functional sensitivity, you have to decide ujian apa, especially those yang maknanya dia clinical significance dekat lower concentration. So keep all these very low concentration samples. Kalau boleh jangan collect sikit, collect lebih untuk backup. So contohnya saya bagi contoh tadi, kalau you verify pakai 20 samples, okay, then dia dia fail kan, you kena proceed lah. So maknanya kalau you pakai untuk sampel yang dekat lowest concentration tu, okay, so bila you nak estimate tu ni kan ada 20 samples ataupun replicates tu jadi sampel tu kena banyak that is why macam you kena plan ahead lah. Kena bila you buat planning tu, kalau macam ni tak boleh then nak buat macam mana? Kalau macam ni tak boleh nak buat macam mana? So discuss plan. That one biasanya kita jarang buat Okay, get the instruments ready. Schedule maintenance has been performed. Okay, instrument tak ada issue lah. Kalau instrument ada issue, stop. Tak boleh buat Katalah you buat precision study. Lepas tu ataupun you buat method comparison, salah satu instrumen tu ada problem, kena stop. Untuk precision kena repeat balik sebab kita tak tahu kan waktu tu mungkin the previous data tu affected. Tengok dulu kalau previous data tu tak affected boleh ni. However, hari yang sama tu punya definitely kena rerun balik Reagent and consumables are adequate of the same lots and readily available. Kita tak nak tengah-tengah run tu tiba-tiba lot tu, reagent lot tu dah habis, kena tukar lot lain. Tu susah So all this you kena pastikan. Get yourself a checklist, maknanya benda-benda ni semua check. Okay. So no reagent change of reagent lot and calibrator lot in between the same experiment. Okay, and get the analysis tools ready. Format or template untuk data collection. Jangan tunggu dah habis semua baru nak cari ataupun baru nak ada. Sebab benda ni you kena ada sebelum you buat method verification, decide dulu nak buat macam mana dan make everybody understand format tu sebenarnya macam mana, apa calculation dia. So nak kena verify dulu. So yang itu antara yang paling awal you kena buat And the software for data analysis, you boleh pakai macam yang template yang biasa kita pakai tu, yang minimum, ataupun kita boleh pakai SPSS, Analyzeit, Metcal, ataupun ada R-based software yang ni pun ada juga. Kalau siapa yang pandai R programming tu lah. And understand what statistical analysis to be applied and its assumption for each analysis.
So this should be done way before you perform the MV and masukkan dalam training plan. Saya rasa yang ini mungkin ada masalah sikit about the assumption for each analysis sorry. Kita je lah. Contoh untuk statistical analysis ni, what to be applied macam method comparison. Okay, kita buat method comparison, kita tabulate data. Saya ada dengar suara orang, ada anything ke? Tak ada Okay. So for method comparison, we normally use Excel kan? And then kadang-kadang dia ada Excel yang dah prepared tu, yang bila kita masukkan aja data, lepas tu terus keluar regression tu kan. Okay. Actually untuk yang ni, kalau the assumption when you use linear regression dalam Excel tu sebenarnya linear regression ya. So those regression yang lain-lain macam Deming tu semua dia tidak boleh dibuat dalam simple Excel. Maknanya kalau nak buat pun dia ada complicated punya calculation lah ya. But kalau linear regression, the assumption is that X tu adalah reference method ataupun X tu tidak ada error. However, in our lab, kita punya X tu apa? Kita punya X tu adalah machine yang currently used kan? So, ada error tu tak? Ada kan? Dia sama macam machine yang baru lah. So, both ada error. So, when both machine ada error, the analysis to be used sepatutnya adalah Deming regression. Macam tu And bila you pakai macam linear regression, Deming regression, dia ada lagi dia punya assumption maknanya according to the data. Kalau data tu maknanya the SD constant, SD yang constant, maknanya bukan CV maknanya kalau kita tengok taburan dekat regression analysis tu, dia macam, kalau SD tu dia macam straight aja nampak macam data tu macam dalam satu line, satu bar macam tu lah. Okay. Tapi kalau data tu dia macam fan macam kipas. Dekat lower concentration dia macam rapat, tapi dekat concentration yang tinggi tu dia dah macam jauh-jauh macam tu. That one is menunjukkan bahawa SD dia tidak constant. Yang constant mungkin adalah CV. So kalau CV yang constant, you have to use weighted. Kalau SD yang constant, then you can use the ordinary. Tak kisahlah Deming ataupun linear, so both ada weighted and ordinary This is explained further nanti dekat dalam method verification punya guideline yang baru ya. Okay. So now we go to conduct experiment. Conduct experiment tak ada isu sangat. Okay, personal competent and ensure consistency. Okay. Contoh macam kalau untuk test-test yang macam katalah lab you ada isu aircon. Okay. Petang aja panas. Okay, jangan buat precision study pagi petang. So you have to stick to, maknanya biasanya pagilah yang tak ada isu aircon tu ialah kepanasan tu boleh affect you punya experiments So and also you need to tabulate ataupun graph your data once data tu dah ada. Maknanya kalau dah ada je, just masukkan jangan tunggu habis semua baru masukkan. Okay, ini contoh untuk bila you nak plot data, maknanya as dah ada tu terus masukkan because kalau ada outlier kita boleh buang kan. Yang ini untuk method comparison mana plot yang give better representation on outliers difference plot actually lebih mudah untuk tengok daripada scatter plot.
So okay, now we go to data analysis. Conduct experiment tu tak ada isu sangat. Conduct experiment kita boleh minta vendor buat vendor bantu kita untuk run. Tak ada masalah We can get their assistance on that. But macam planning and lain-lain tu semua tu tak boleh subcontract ya. So okay, data analysis. Ni yang saya bagi tahu tadi itulah method comparison, lack of understanding of the assumptions of the statistical analysis applied. So to use weighted ordinary, using Bland-Altman when data distribution is not normal. Bland-Altman hanya boleh digunakan sekiranya data distribution normal. Okay. Kalau you nak pakai, you boleh transform jugalah. Boleh transform into log. And then you boleh pakai. So, lagi satu is on the data analysis. Isu-isu yang ada adalah bias not calculated. Ini biasa berlaku sebab saya selalu maknanya NC dia selalu kat sini bias tu tidak dikira. Kalau tak kira macam mana kita nak tahu kan berapa jauh beza dia, betul tak? Kan? So using template that was not verified, accidental change in the SF formula, ini biasa berlaku terubah formula yang sedikit kadang-kadang So template yang kita tak faham, okay, not aware of the effect of the outliers. Bila effect maknanya bila outlier tu kita tak buang, so apa kesan dia, okay? And reference method that was formally selected. Okay, ini contoh untuk precision study punya outlier. So as you can see, sini ada outlier. Untuk siapa yang pakai CLSI, okay, dia nested design. Nested design ni dia tak boleh macam buang sahaja ya. Dia kena ganti sebab untuk nested design, they assume that the design is balanced. Okay. Jadi maknanya kalau dah buang dua ni dah tak balance lah. Nanti analisis tu dah tak betul. Okay. So you kena replace data yang dua ni, but tak boleh macam replace macam tu je. Dia kena run the whole day. Yalah hari pertama ni kena run balik. Macam tu. Okay. Okay. Dalam method comparison, kalau tak remove outlier, ini penting Bila you bila you analyze method comparison, you nampak sini kan regression ni kan? Kan? So this regression punya fitting line ni, okay, dia boleh jadi skewed due to outlier ni So katalah ada satu dekat sini, nanti dia akan macam tu lah. Jadi dah tak betul kan? So ini data sebenar, data saya dulu. So dengan outlier dengan tak ada outlier. Memang beza So maknanya outlier tu akan tarik you punya regression punya line tu nanti. So make sure sebelum apa-apa data tu dah dibuang outlier siap-siap Kalau you run maknanya kat sini kalau you plan you buat 20 je because minimum 20 then maknanya you kena run tambah lagi satu 19. Sebab tu untuk method comparison ni buat extra sebab you tak tahu berapa banyak outlier nanti yang nak kena buang Okay, so yang ini on method comparison. This one yang saya bagi tahu tadi tu lah maknanya kalau both method ada error guna MU regression. And kalau current method you select method yang sedia ada tu sebagai reference and kalau ada bias, you tak boleh assume yang bias tu datang daripada analyzer baru and you tak boleh juga assume bias tu daripada analyzer lama. So what you need to do is perhaps you boleh buat some verifikasi yang mana satu. Kat sinilah actually by having the EQA samples yang cycle sebelum tu sangat membantu. Cara lain, perhaps you boleh buat itulah maknanya the recovery study itulah ya. So dia tak boleh kita tinggalkan macam tu je maknanya kalau macam kita dah tahu okay bias is sekian dah leave it macam tu. Tak boleh Dan bila bias tu significant, you have to tentukan maknanya bias. Takut memang bias tu daripada analyzer yang baru So kena tahu. So linearity
untuk data analysis punya isu ni, when the curve is clearly not linear, estimating non-linearity from a linear curve will result in inaccurate bias. Apa maksudnya dekat sini? Okey, ini contoh ya, contoh linearity. Okey. Kita kalau kita pakai Excel, memang kita tak akan nampak lah yang melengkung ni kan. You hanya akan nampak yang straight tu je. Okey. So sebenarnya kat sini dia adalah second order polynomial, maknanya dia tidak linear. Sorry ya. Okey, dia tidak linear. Kalau dia tidak, dia curve macam ni, so maknanya now the calculation yang dekat sini dah jadi tak betul Kalau you letak dia sebagai linear lah, sebenarnya dia punya curve tu macam ni. Kan? And when you get this kind of curve for both machines katalah, both machines, and then kadang-kadang orang lain pun buat, oh I also got the same issue. This is the same limitations. And you have to know, you have to acknowledge the essay punya limitations, and you need to apply measures based on the severity risk. You know why? Because untuk ini kejadian sebenar nampak kan? The non-linearity kat sini kan, saya memang ada isu actually on the urine protein at the lower concentration, and it reflects in my EQA. So once I know benda ni ada, so dalam EQA kita faham, kita tahu, so tak adalah kita kata macam every time the EQA tak berapa cantik dekat lower concentration tu, kita nak kena troubleshoot apa, sebab kita dah faham that is the limitation of the AC. This is something yang itulah saya share maknanya untuk analyze state ni. One thing that I didn't see masa kita buat guna just linear regression sahaja Okay, so now interpret findings dan nak habis dah don't worry. Allah. Okay, APS chosen is inappropriate. Sometimes kita pilih yang terlampau strict. So sometimes kita pilih yang terlampau longgar. Okay, so menyebabkan kita punya conclusion jadi inaccurate. Dekat sini kita kena pilih yang sesuai. Discuss dengan you punya pakar. What are the suitable APS yang kita nak pilih? Okay. And using correlation coefficient as acceptance criteria untuk method comparison. Ini lama dah dulu dah banyak kali lah, tapi mungkin ada juga yang tertinggal. Okay, dia hanya pakai R sebagai acceptance criteria sahaja, and bias not estimated. Tak boleh so nanti saya tunjukkan why. Okay, and ada juga yang menggunakan supplementary APS. Sometimes dekat dalam IFU dia terlampau kecil kan, and then manufacturer kata no we don't use that, we have supplementary APS. Okay, boleh, then you tengok the supplementary APS. Sometimes supplementary APS tu terlampau besar. Yang ini memang ada insiden, so reduce mula tengok. And then this is about yang tadi sama maknanya assuming bias daripada new analyzer ataupun current analyzer ke tak boleh assume. And when findings were unacceptable, data were regarded as outlier and omitted. Ada tak? Ada kan? Sometimes we are human being, sometimes we do not know. Kadang-kadang kita tengok, oh ni sebab outlier ni, tak apalah kita buang-buang aja data ni. Sometimes the data is not outlier Itu adalah memang betul data tu macam tu. Contoh kita tengok balik ni. Ni. Jangan anggap data yang dekat bawah ni outlier. Kadang-kadang kan bila kita buat linear regression kan, we tend to outlier kot kan. So don't assume So maknanya you boleh, yang itu you dah replicate. Kalau you tak replicate susah sebab tu planning untuk berapa replicate kan. The more replicates the better kan. So and findings tu pula sama je in both instrument. So dia lebih menguatkan keyakinan you lah. Maknanya memang ada essay limitations di situ. Okay. So don't simply
remove. Semua data kalau boleh, maknanya ambil semua data and then for the ni let the maknanya dekat situ mungkin yang paling tahu ke apa ataupun yang nak discuss beramai-ramai decide whether data tu outlier atau tidak. Okay, this is the reason why R cannot be used as acceptance criteria. So kalau R tu yang ni data sebenar data sebenar. R dia cantik 0.99995, but the bias is big. Sebab tu R tak boleh digunakan sebagai acceptance criteria, tetapi kena calculate the bias. So dekat sini dia ada dia punya intercept tu minus So R can be used untuk assess whether data ni cukup atau tidak. So maknanya dekat dalam ni the data is adequate, but bias is besar. Okay, and the last one is conclusion and action taken following unacceptable findings. Okay, satu what are the issues here is that sometimes kita let company conclude everything, buat everything sampailah kepada report-report. Sometimes memang dia akan jadi skewed and benda tu actually bila kalau kita baca maknanya the report tu skewed tu apa tu maknanya nak nampak semua benda yang bagus sahaja, pemilihan APS pun sangat-sangatlah besar, nak pastikan benda tu that is impartiality. Jangan main-main ada impartiality issue dekat sini. So kalau auditors yang datang tu cuba baca report, okay, and look at the findings. Okay, kalau macam tak tally dekat situ, sebab tu kita tak bagi untuk tulis-tulis report ni, untuk conclude, untuk plan everything. That one semua mesti done by the lab. And unable to interpret adequately, especially when the work is performed by the company and experimental plan was not documented. Okay, kalau company perform, dia buat, kita pun tak tahu apa experimental plan, tiba-tiba ada je result kan. So macam mana kita nak interpret sebab kita tak faham experimental plan tu macam mana kan. So takut-takut kita salah interpret. Okay, contoh macam LOB, LOD kan. So apa tu, berapa concentration dia pakai kan, berapa replicates dia pakai, biasanya replicates lah kan. So jangan no statement of acceptability. Yang ini selalu dalam findings lah, findings maknanya dia NCNC, dia calculate the bias, dah calculate dah, dia tinggal aja kat situ. So maknanya you kena bagi tahulah bias tu acceptable atau tidak kan. Kalau dia tak acceptable, so what do you do? Okay, mesti habiskan, jangan tergantung di situ. Okay, so macam for linearity, okay, when the non-linearity was not acceptable, contoh bias dekat certain concentration tu besar, then yang itu pun tinggal aja dekat situ. Okay, so when non-linearity risk is present, need to mitigate. Okay, macam mana you nak ensure maknanya that the concentration dekat situ, dia punya quality tu masih apa ni, can be ensured. So maknanya contohnya you boleh pakai buat calibration verification kan regularly dekat situ, or you boleh tambah QC dekat that non-linearity level. So these are all orang kata the mitigation of the risk that is present. So kita macam okay nak tambah QC frequency, nak tambah additional QC. So based on kita punya risk lah. This is what the standard panggil risk based thinking so daripada method verification, then dia translated into kita punya practice selepas itu. Okay, and for method comparison, when bias was not acceptable, no further action was taken. So you kena determine bias tu daripada mana. Okay, so you boleh proceed dengan recovery study ataupun you may refer to linearity study yang kita dah buat. So actually, if you look at it kan, dia experiments ni dia bukan macam dia in silo satu, interpretation satu. Sometimes dia apa orang kata dia link
So contoh kat sini linearity study tu kan kita pakai linearity kit kan, yang assign value dia, maknanya ada assign value dia is also a form of macam recovery study juga kita tengok rupanya maknanya dekat satu mesin ni kita ada isu, kita ada non-linearity dekat certain concentration, which dekat mesin lagi satu tak ada. Contohlah macam tu Okay, the last slide, take home message. So ensure all PIC really know the stuff. Nak cakap competent dekat sini ataupun train, sometimes the training is not suitable. Contoh memang kita nampak evidence tu maknanya ada training, tapi training tu hanya CME. How efficient is the training kalau macam tu kan? So that kind maknanya dia tak suitable. Ada benda boleh CME, ada benda tak boleh So yang lebih penting adalah maknanya you bagi good briefing sebelum eksperimen on everything yang tu. Okay. And you need to plan early and anticipate the risk, design carefully so that you get quality results. So kalau macam you tak boleh nak replicate, then sometimes result you tak susah nak kata data tu tepat atau tidak lah, especially macam bila kita buat method kan, so kita tak replicate. So bagusnya kita replicate. Sometimes satu bila ada limitations, then we have to terpaksa jugalah kan. Okay, and use appropriate data analysis software and interpretation by expert. Yang ni saya kata kalau macam you nak interpret, katalah macam dekat lab lab you mungkin satu private lab yang baru, okay, and you don't have orang kata orang yang expert dekat situ but you have done the method verification, so you can get others punya opinion boleh minta opinion daripada mana, boleh tak macam tengok you punya interpretation tu macam mana, because ditakuti dengan you punya bila you tak tahu, then it leads to wrong conclusion. Okay, and the last one is follow up action. Yang ini selalu tertinggal follow up action. Lepas dah buat method verification tu, follow up tu macam mana kalau ada yang tak okay. And I would like to add the last one, report the findings honestly. Maknanya jangan tipu-tipu data, jangan delete kalau sebenarnya bukan outlier lah. Okay, sebab macam some benda ni biasa berlaku maknanya macam dia data, bila data tak cukup kan, we create the data, so don't do things like that Okay, so I guess that's all from me. So I minta maaf lebih berapa minit, 8 minit macam tu. So time to take questions lah. Okay, thank you very much, Puan Rosita, for a very excellent and a very comprehensive topic. Okay, so due to strict of the times, so let us jump straightly to the questions. So there's got a few questions in the chat box now. Okay. Okay, the first one, apakah perbezaan dan kekerapan perlu dilakukan untuk method comparison, method verification, and method validation? Perbezaan? Ya. Perbezaan, okay, perbezaan, verification, validation, dia biasanya kalau standard method tu kita verify saja Kalau macam method yang bukan standard ataupun kita method standard yang kita dah modify, then kita kena validate. Method comparison is part of method verification and method validation. Okay, kekerapan untuk buat untuk method comparison, benda ni buat masa you dapat instrumen baru ataupun you dapat kit baru macam tu, dan baru you buat. Dia bukan something that you need to do dalam berkala However,
I think you termix dengan yang kita panggil periodic comparability dalam clause apa tu? 7.3.7.4 tak silap saya ada periodic comparability tu lain yang itu macam mungkin dalam berkala you memang nak kena compare tapi dia bukan full method comparison yang itu dalam mungkin dalam dia based on risk dalam 2 hingga 4 sampel lah sebulan. Okay, shall be performed by lab staff. Yes, my dear. If it is performed by vendor but approved by lab authorized personnel, is it acceptable? Okay, dalam hal ni maknanya perform by vendor, dia boleh bantu kita run. Okay, tapi planning tak boleh subcontract planning macam ISO lain macam 17043 pun dia tak accept. Kalau planning maknanya orang lain buat. Planning tak boleh, data analysis tak boleh, interpretation tak boleh, buat report pun tak boleh. Okay. Dia hanya boleh assist untuk run. Okay. Itu sahaja. Sebab mesin baru kita masih tak mahir lagi kan. Sometimes takut kesilapan kita tu menyebabkan eksperimen tu tak okey. Okey. Ada tak reference guideline yang sesuai untuk MV dan LALAT? Coming soon. Coming soon. InsyaAllah. Dah siap peringkat review akhir tu dah buat. So coming soon. Yang untuk national lah ya. Kalau tak you pakailah CLSI, you boleh pakai Westguard punya textbook. Okay. Yang itu semua sesuai. Kalau linearity tak masuk low and high, bolehkah kita claim as per manufacturer claim walaupun concentration low and high tak cover? Okay. Dia dalam CLSI ataupun Westguard pun ada juga, dia ada calculation maknanya untuk tentukan how high is high, how low is low. So kita boleh follow yang itulah lebih kurang Dia tak boleh lah macam tak cover sangat. So nanti linearity you macam mana you nak kata dia linear especially sampai dekat apa tu? Dia high yang concentration dah high kan. Dia tidaklah tepat. Okay, because now kita just verify. Okay. So kalau katalah kalau you verify you boleh plot kan, tengok data tu kan. You boleh lebih kurang nampak dia punya ni Kalau macam you rasa tak berapa yakin, add more concentration. Either at lower ataupun dekat higher. For certain test, dia penting. For certain test, mungkin kalau macam test yang routine test yang macam calibration pun macam simple calibration with 2 points macam tu je kan. Tu mungkin okay. Tapi but for those yang have yang immunoassay punya test macam tu kan, dia tak boleh, tak cukup sebab contoh katalah macam dia punya fitting line tu dia bukan straight tau. Kalau you pakai sampel sikit, tak cukup kat tengah je, you tak akan nampak curve tu nanti. Okay, so to get the full representation of the curve punya line tu, you need more sample. Sesuaikan biasanya you boleh tengok benda tu, dia punya tips is daripada calibrator punya points. Calibration points tu dah ada berapa. The more calibration points tu ada, maknanya test tu actually dia tak berapa linear. Senang cerita macam tu lah. So you can decide Kalau macam you ada test kan, test yang macam tak okay, katalah ada test yang macam I punya test tadi tu lah kan. Dia actually curve, tapi calibrator punya points ada 2 je. I suggest write to manufacturer, minta improvekan essay tu by adding more calibration punya points tu. Sebab kalau tak, maknanya kita punya test lah akan jeopardize kan. Maknanya result kita dekat that concentration tak berapa tepat. Okay. Kalau buat method comparison R, bias minus 3
-3 within acceptable plus minus 10. Bias maknanya R tak cukup tapi bias okey. Bias okey. Actually okey je kalau bias tu okey . Cuma tengoklah sampel tu macam betul-betul ke tak cukup ya. In case ada bias, review linearity study untuk current method. Nak repeat? Boleh? Boleh. Boleh especially dia macam benda ni dia macam corrective action of your issue pun ya. Maknanya kita boleh buat method comparison untuk troubleshooting. Tapi taklah kita buat semua kan. Mungkin you want to do the linearity study balik, that is good Husna, boleh kongsikan slide boleh. Saya nak tanyakan linearity, kami dapat buat vendor hanya dapat satu link tiket di Malaysia. Ya boleh Kalau macam you rasa benda tu dia tak cover especially dia maknanya ada limitations dekat situ. Ataupun you can do both buatlah satu maknanya linearity kit yang tak cover tu. At least maknanya you dapat cover yang range yang ada tu. And satu lagi guna dengan patient sample. Linearity ni kalau you guna patient sample doesn't matter maknanya kalau pun you tak ada concentration yang tepat dia tak ada masalah kalau you just nak verify linear atau tidak. Okay, you boleh tulis dekat part CX tu, dekat X tu you can just say that maknanya ini the dilution ratio 1:10, 1:20, 1:40 macam tu tak ada masalah kalau tak ada value dia. But if you're verifying the reportable range then kena ada value. Biasa kita buat both lah, selalu sebab kita pakai linearity kit kan. Do you need to do full method verification for changing of POCT device, especially rapid? Ya, termasuk juga tapi tak silap saya untuk method verification POCT dia ada dia punya guideline sendiri ya. Kena. If the linearity kit provided by the vendor does not cover, do we need to include patient AMR? Yang ini you boleh refer to the CLSI dia ada calculation ya. Maknanya dia sampai the high tu maknanya sampai mana yang boleh Kalau still tak boleh meet then I suggest you pakai lah patient sample. Okay, CLSI ada calculation tu. WENSCAP pun under CLSI ada. Untuk dapatkan concentration tinggi usually akan spike dengan calibrator. Is there any limit how much kita boleh spike? Rasa tak ada limit kot. But you boleh spike as long as you cover the concentration. Sorry kalau saya tak faham soalan ni Syami. Saya rasa boleh je spike but as long as you cover lah the high concentration tu. Unless kalau you validate then you wanted to know maknanya your assay tu dia linear sampai mana, because you need to eventually report maknanya the assay is linear sampai mana, then beyond that point you kena dilute kan. Okay, ujian diperlukan untuk kita decide outlier tu perlu commit. Okay, yang ini dia kalau macam untuk precision kita boleh pakai graphs. Dia ada banyak Ada graphs, ada Tukey, ada Reed and Dixon, ada macam-macam ini untuk inilah kita pakai dalam reference range verification, kita pakai dalam dalam precision. Baik untuk method comparison, okay, I suggest you tengok maknanya you plot dulu dan tengok itu biasa. Minimal studies that must be carried out in hematology lab for setting MV. Minimal dia lebih kurang hemato sama, tapi macam ada certain test that you tak boleh nak buat
dia linearity ke apa untuk yang tak pastilah. PTT tak silap saya tapi yang lain tu maknanya precision. Lepas tu you kena buat method comparison, you kena buat linearity yang mana boleh, reference interval verification, and also kalau macam test to molecular kan, dia punya LOB tu dia by probit analysis. Yang itu kalau macam you apa tu, for molecular test lah, dia hanya untuk molecular saja. I think ini rakaman ada. For new lab and we have only one new instrument, we still need to do method comparison for verification. Ada satu saja ya? Okay, new lab maknanya you baru dapat, you Cihong, you ada satu instrumen, maknanya dalam lab you baru buka, ada instrumen baru datang ya, kan? Okay, yang itu you tak boleh nak buat method comparison dengan mana-mana mesin ni kan, sebelum tu tak ada mesin kan. So kalau macam tu, what you need to do is you can use apa tu, reference material lah, in the sense that macam the EQA ataupun lagi satu saya lupa nak sebut bila you nak untuk ujian baru kan, ujian baru, make sure you enroll EQA cepat-cepat. Okay, and EQA itu should be part of method verification ya. So maknanya lepas kita verify, during kita buat verification tu semua kan, then kita apa tu, run the EQA. Jangan tak run EQA, enroll siap-siap, make sure, because that is the evidence that the instrument is accurate Okay, so you boleh buat macam tu make sure you enroll for the EQA. Linearity lower limit tak pas, jadi kita claim theoretical concentration or measured untuk periodically correlation. Linearity dekat lower limit tak pas. Linearity dekat apa maksud dia claim, saya tak faham soalan. Jadi Erina nanti tulis balik, tak faham lah. Jadi kita claim theoretical concentration atau measured concentration. So the concentration tu dia tak ada masalah, maknanya the concentration yang you buat tu, okay, dia not about claim dekat sini ya. Dekat linearity ni kita just nak tahu dia linear satu, dan kita nak tahu berapa banyak dia bias kalau yang dekat dia tak linear tu. Okay, and bias tu acceptable atau tidak. Okay, tapi kalau macam dia, sebab kita kat sini kita verify ya, kita verify sahaja. Maknanya apa yang manufacturer punya statement tu, maknanya this test is linear, maknanya daripada katalah 2 hingga 100. So kalau verified lah. Tapi kalau tak verified, kita bagi tahu maknanya dekat bias dekat certain concentration tu ada bias, and bias tu significant atau tidak. So what you do next? Ya, dan untuk periodic correlation minimum berapa sampel dan perlu replication atau tidak. Okey, untuk periodic correlation nak replicate better, tak replicate boleh. Kalau you nak buat tu based on dia sebenarnya based on risk Kalau test tu stable, and selalu macam bila you punya EQA, bila you tengok mesin 1, mesin 2 tak jauh beza pun, tak ada isu kan, semua memang cantik lah, then you boleh buat macam 3 bulan sekali tapi macam saya buat tiap bulan sebab takut lupa. Okay, tiap bulan buatlah guna 4 sampel, patient sampel ya, patient sampel, dan compare juga EQA result. You boleh compare you punya EQA result dan you boleh compare juga you punya IQC result as a macam, yalah, data dah ada kan, so you just boleh compare juga. Okay, so by doing that saya rasa okay dah. Okay,
Waalaikumsalam. Perbezaan result bilirubin. Okey. Kalau you buat untuk bilirubin, kalau you buat apa ni method comparison, sebab dia punya sampel kan, sampel tu berbeza, dan bagus untuk buat sebab kat sinilah you kena beritahu balik pada doktor ke, the clinician ke, FMS ke, saying that maknanya okay bila buat pakai method ni ataupun pakai sampel ni dia ada beza berapa banyak. So maknanya benda tu you kena dia kena tahu, maknanya dan seharusnya kalau dia punya beza tu jauh kan, saya tak pastilah, mungkin kena review dia punya ranges lah kot. Kalau jauh ya, kalau macam dia tak berapa jauh tu mungkin can still use the same reference interval, but they have to note lah, maknanya there are differences. Bagus untuk buat Siti. Untuk linearity yang guna patient sample and the light cannot be diluted. Bagaimana? Dia kena tengok maknanya dia punya dilution recommendation dia pakai apa Kalau dia kata boleh dilute, boleh. Kalau dia kata tak boleh, memang tak boleh lah. So untuk yang itu biasanya kita try to get the linearity kit kalau boleh but sometimes walaupun dia kata tak boleh dilute, okay kan, you kalau nak cuba boleh aja, okay, boleh cuba. Because sometimes memang ada limitations dia tak ada linearity kit, dia tak boleh dilute, but another way is you try to get the past EQA samples. Past EQA samples kan dia ada, bila EQA samples tu dia ada banyak concentration kan, at least macam 3 kan. And biasa dalam satu cycle tu dia mungkin ada replicates kan. So you boleh try and run dekat situ Try to get the past EQA samples sebelum you buat method verification benda tu bagus useful untuk troubleshooting. Okay. CLIA value as APS considered to lose depends. Sometimes boleh, sometimes to lose Tak semestinya macam nak pakai EFLM ke, nak pakai CLIA ke, but what's important is that dia clinically dia mesti fit. Because sometimes memang you have to use CLIA because EFLM punya BB data tu dia terlampau kecil. Nanti takut kita punya conclusion tu jadi tak objektif Benda tu sebenarnya okey tapi kita terpaksa reject. Okay. Minimum study require microbiology lab. Okay. Kalau test zero macam sama macam biochem, that is the minimum samalah macam precision kena buat, method comparison kena buat, linearity kena buat, reference interval verification itu depends and then tapi kalau test you adalah qualitative kan, so qualitative dia lain pula, dia punya precision dia pakai coefficient of unlikability, lepas tu dia ada verification at the cut-off value, and then dia ada dia punya apa lagi dia punya correlation tu dia can be in the form of positive predictive value tu ataupun dengan Cohen-Kappa so dan dia bergantung kepada ada reference method atau tidak, ada diagnostic criteria tu ada atau tidak. Kalau tidak ada then dua-dua method tu sama, and then you can just buat Cohen-Kappa and see whether dia punya sama atau tidak lah kan. Anything less than 0.6 tak okay, so more than that okay lah ya. APS untuk microbiology dia susah sikit Rapid test
Rapid test ni kuantitatif kena tengok dulu macam untuk setiap essay tu saya biasanya saya akan minta information dulu. Tengok dulu dia punya kuantitatif tu macam mana. Sebab kadang-kadang walaupun dia adalah macam device yang kecil kan, sometimes kita boleh je buat, masih boleh buat dia punya precision macam tu boleh. 5 kali 5, yes boleh. But you kena tengok biasanya how you nak design, you tengok dulu manufacturer punya design macam mana. Dalam IFU, manufacturer tu dia ada tulis kan, dia buat apa. Kalau tak detail kat situ, minta dengan vendor. Maknanya dia verify dulu ataupun dia validate, maknanya the method tu macam mana design dia. Seharusnya bila kita buat design yang sama, kita dapat balik result yang diorang dapat tu. Okay, so you tengok dulu, maknanya the ProBMP ni maknanya data-data dia minta diorang punya paper-paper yang diorang verify lah. Okay, template untuk buat method comparison, qualitative value, trace negative positive sama macam tak sama Jika dua mesin run serentak, bolehkah buat method comparison? Dia yang trace negative positive tu dia by one, maknanya dia beza tu tidak boleh lebih kan, macam apa? One dia by satu ni je lah, 1 plus 2 plus 1 plus. Jika ada dua mesin run serentak, perlukah buat method comparison secara monthly? Yes, actually dia yang senang nak pantau, you buatlah monthly, okay? Tapi bukanlah buat 20 sampel tu, bukan So yang itu adalah by macam itulah, dalam 4 sampel should be okay. 4 sampel tu dekat lain-lain concentration dia must be at the medical decision limit punya concentration. Jangan ambil concentration yang macam terlampau, macam yang yang di luar daripada AMR macam tu bukan AMR, yang luar daripada medical decision limit. Kita nak yang kalau boleh yang dekat medical decision limit. Bolehkah buat method comparison secara 6 monthly with age 20 kalau tak ada risk? Kalau macam tak ada risk, kalau very stable, benda ni you kena try dulu tengok dulu. Mula-mula tak boleh terus decide you nak buat 6 bulan sekali. Cubalah you buat macam tiap-tiap bulan, tak payah 20. Katalah macam you nak pakai 4-5 samples Kalau macam dia correlate aja tiap-tiap bulan kan, 1 tahun tu you buat tak pernah ada issue, okay je, then you reduce, okay, based on the risk. And your EQA juga. Minimum study required for molecular lab. Reagent mahal, boleh ke sampai? Tak sampai 20. Okay. So memang ada requirement untuk kalau macam let's say reagent yang mahal, okay. That is why bila you nak buat tu, you kena plan so that cara you design tu macam mana. Maknanya kena buat juga, tapi tak perlu buat yang macam yang memerlukan banyak reagent macam tu. Mungkin daripada berapa replicate, mungkin you boleh turunkan replicate. Sometimes kadang-kadang macam comparison boleh je, tak perlu replicate pun. So untuk molecular minimum precision boleh kirakan, precision you boleh pakai yang sama, okay, sebab dia ada data. However, kalau macam data tu dia macam detected not detected, then you nak pakai coefficient of unlikability pun boleh. One thing you have to do probit analysis untuk limit of detection dia. Okay, comparison kena buat kalau sebelum tu, ataupun you ada method lain ataupun machine lain sebelum tu. So those are the things lah
correlation, you boleh buat pakai kalau result detector, not detector, boleh pakai yang Cohen kappa tu. Okay. Alright. Last, kalau guna CLIA and RCPA as EPS. How to decide bias value? So maknanya yang ini in the form of total error kan? Okay. How to decide maknanya allowable bias ke? Tak faham saya. Okay, allowable bias. Maknanya dekat sini you just use the total error. Okay, ambil total error je. Katalah macam you nak pakai untuk bias kan. And then you ambil je total error tu dulu and then compare. Tengok macam adakah dia terlampau besar ataupun terlampau, yalah macam tak sesuai then you can modulate daripada RCPA tu boleh modulate there are modulation punya punya formula untuk macam kurangkan sikit daripada kalau dia besar you boleh kurangkan sikit. But you can use it directly lah because the precision punya komponen dekat situ pun kadang-kadang kita tak tahu kan because dia benda tu dalam bentuk total error. Macam tu lah. Okay. So habis dah? Ada soalan yang ni ke? Ada soalan yang nak tanya depan-depan ke? Ataupun Puan Rosita, there is one question. Sarah Puan Rosita, ada tak guideline ke reference untuk buat qualitative method verification? Qualitative MV. Ya, guideline yang baru akan mengambil kira kualitatif juga. So dalam guideline yang review yang latest ni, dia ada method verification for quantitative and qualitative dan ada lot to lot, ada MU, ada some preliminary punya apa tu verification. Contoh kadang-kadang kita macam terdesak kan nak validate tapi macam tak ada masa sangat-sangat ataupun macam kita tukar location. Kita dah validate, kita pindahkan mesin tu ke tempat lain macam tu. So ada guidelines for that lah. Okay everybody? Okay, I think there's no question anymore. Thank you very much, Puan Rosita. Because got a few participants that request for the slide presentations. So if you don't mind, maybe you can just share with the participants. And another one is just want to inform the participants that actually the recording videos already put inside the PPSM, the Persatuan Pegawai Sains YouTube. So if you want to refer to the recording, you can just go direct to the YouTube. The slide tu saya nak share dekat mana You can just share to me, then I will just put inside the Jawatan Kuasa one, and I ask my I ask the this one and see the secretary and see whether where can put it. But the recording they already put in the YouTube. Okay. Nanti I can pass through lah. Okay, terima kasih semua ya kerana sudi mendengar. Okay, selamat berbuka pada yang Muslim.